Geunaheun amat di peman seger pokona mah aing nepon aja ieu kieu mah. Sausaha ini ngalang bangsat dong diduruk aing ka ieu. Ja, orang baru dak kareueuh deui lah. Jauh amat masih dulu. Belah mana? Sugan papangi jeung Jon. Nah, sih ya ininya. Biasa emang pergenaheun kieu batlah ka dieu sia naik. Yang mana naik? Adinya teh. Sambutnya Jon. Geunaheunnya pemandangan. Jon. Masa mau? Asa aing di mah karesa arek ke mana? Aing kudu aya depan. Di bab mana nya Geunaheun sama main gede angin di dieu. sia lagi di dieu. Aing kita di ge nyantai, geunaheun we anu sawah, gede angin kalau dong. Ya urang kudu sih dulu ah. Ayeuna apa tas lebaran? Kau tes lebaran kuda. Belum siap. Ayo be. Kita gede angin. Amat meng. Nah lagi gitu meng. Ya, ayo nggak lagi. Di mana meng kira-kira meng? Terhapus pak biasa lu balik ya mah. Meng dah. Bos itu ya. Di mana meng Balik tangga? ya. Tah lagi dong tah. Orang gak cacing. Dong. Aing munungan di dong. Keluar sa mengnya. Oh. Asya meng menteri puntu meng. Oh, wah. Hah? Dong. Ayo wo. Wah. Sa tadi pulang nih meng. Ayo meng. Ayo hiji dong. As meng tadi macok saya lagi. Pan lagi masuk macok meng. Meng tangga meng. Coba minta aing gendung bolo. Oh, siapa? Masya meng. Emang dia mereka lagi apa meng? Nang dua dong, iya lang dong. Mahi dong. Meng. Loba dong dah. Pakai mahi dong. Wah idangan sa meng. Ente dong. Ya dong, orang lagi dong ya orang balap. Gua emang dong. Sa kamar anak ya sakit yo meng. Udah aman itu sa meng. Pasti bukil lagi aing mah. Masa ibu kita meng. Bang hitung dong dah. Berapa meng? Saya masa etik at meng. Cak gitu oh kita di kebunangan dong sama. Siapa gue sama tolong. Tadi mah isi anjol di gaya mana? Tebuki padu kita main jeung anu kitu Cina siapa para nolek ge. Bagus sama dong. Tolong. Gitu meng. Tunggu dong dah. Siapa meng hitungna? Berapa? Meng yang gede meng. Teman nu ai siapa? Meng. Lu ai tama. Pakai nu warga naga meng. Pakai nu mulungan. Masa geus tadi ada angin je meng. Udah meng ta tas meng ta geus. Kita bang oh. Balap kenal meng. Balapnya. Di mana meng? Itu nu kardus tuh balap lah tuh. Meng. Kita dong orang balap kan di dia tah. Meng. Oke, eta dong. Garis lah meng yo. Oh. Coba dia nyanyi aing badio. Tapi ini sata. Yo nya. Siapa barang meng? Lu kedeung atuh sama lempang wae tolong. Nah, meng ki lege lah meng kok. Tuh sama balap mulutnya lah dah. Pan sia mulungan. As meng Nah, blak sama dong we. Tolong aing nu meunang dong dah. Saya tuh bang jadinya tuh dong. Sama meng gitu. Mati meng. Coba kitu dah. Sama meng lagi air. Siapa lagi dia kan. Itu budak meng kenahan eta. Biasa pergenak ayo. Sadap naraon. Kenaran sia dak. Biasa plege. Sama letikeun kitu aing ngaos. Teh kamarana deh. Kemarin Nek kursi ya untung kapangeng di dieu ngajak ulin. Lagi ayo ulah kan. Ayo lagi. Iluan ae iluan. Iluan ae. Tadi saya udah tiktok. Nah tinu kieu. Ngono. Aing ngelisna aing ngelisna. Balap. Aduh, ngeun garisna heula. Ya nu aya gancar. Aing nu gede tah dah. Aing kita tah leutik tah sia komeng sia leutik komeng. Siapa? Meng itu meng. Ayo apa sini Rada kasep meng mah tah. Meng, rada kasep meng tuh. Limpo ya, ieu mambu aing ngah limpo. Siapa teh sama kebagian Emang siapa lipu pan? Iya, asna aing ye. Saya Mah boyot dah hiji. ngajarkeun tan wisata. Boyot. Tah meng. Kita wisata ieu tah. Ah.
Pasta jambingnya liput lagi liput ganti aduh ya jali ngeri yo. boyot ini mabok layot si boyot eta mah ngai ka boyot Undang na doy dah jali ngeri. jali Pasek, cari tengah ada lain Haji tatu, Siapa dia? Buruk cakong. sama nyik samong, Bisa bisa jadi heulang tuh. eta mengulangan, keren mong campingan among, itu among, among ya bener, Geus ya urang ngawarang kong ah. kemana ya orang enak, kalau plegek yuk, plegek ngus, orang, kemana ya, ulit kasang apa, orang ngobrol na, kasang ah. Parang campuri lang ngona kamari nang ngona anu kiyo ngona ngona ayo ayo kasaom na kinuki len joki ay Bukidugin sama doy. yo mong ngona siya mong gabe mong iya dah kayaknya may kebon bapak aing ta kayaknya marotok ko na agus aku na Bagus aduh na. Saya berhenti aja don. karake ngorong way kamari sa way kulit ko ngorong di gani sa pa sa puta ay kamari tiga orang tak ada kecaung tak orang deki lain orang deki lepas dia bagus betul John, sama bapak saya John. Oh, genaunnya lumayan sakieu mah jang nongkrong sore. Di dieu mah hotel ge kajeuleu tuh. Mau nasi aja lo mau. John kan John di dieu Johnnya. Atuh tengok kadar itu tuh buka we sendal na aing. Bebas sih yo. Bebas. John. Asal ulah kangen bapak aing we. Bapak aing galak, bapak aing kanyawan serang. Sama kenal bapak saya di. Bapak siapa mah? Ari ka di. Bos Karena kenal. karet bapak aing mah. Ada karet tadi. Karena karet lain sana. Sama karena karet tapi penghasilan aja. cek bapak aing ge yo. Kita ku aing urusan saung jeung kebon hui. Baik, mau kayak gitu tuh lah, mau ya. Lawan aing mah. Mau kayak gitu lah ya. Kamana we aing ieu. Bagus tuh. Naprak. Jangan pula aku masuk kebon. Oh, bukan era aing berenang. Aing Mau. Asyuk. Sial. Atuh aing Sebut kuatnya mau. Batur diomong kayak tah bujang masuk ke bawah. Atuh aing era meremekan aing ngalawan ku. Pak Besa, goler kan we ngomong. Aing Cabok, bapak saya John. Oh, belum siapa Pak aing dicabok-cabok wae. Cabok tinggal Aing gede-gede ge kan bapak aing ini dalam jada dong. Sih mah beres nu gero, kita ngadaan kebon. Atuh pan aing nurut. Cara aing. Ngop sir kamar daek bebas cenah. Si eta onaman Karuhan. bebas mah nama. Bebas mana mau? Siapa mau mah? Dino. Aing